India Radio Shillong ke kubor wan polisi pi de baku parling do kimat ki bakong sanjong ke kubor penyuat dawai tika yada COVID-19 kari India yaki san pusau lak arpusau hajar haki arpusau kenta baladem palat arp kendai keluar sau penriu lak kitika ladeban penyo hakari hadu menta mi kejing ekran bat benyau na kibabun ya kejing pomi kiding se mensnai ke surok ba Shillong dauki betha menteri rangba ya ke NHIDCL ban pensenge ya kejing penkelem mi kiding Kelat no kendai ngut na COVID-19 na Meghalaya bat bit mai sa saus pa prapu ar hinen gesni bat kurup ketenat Enforcement Directorate ia ki jingdon jing embalakot chedu ka arpu ar hajar sans pa prapu san keluar na ke jingle thok u Vijay Mallya Nirav Modi bat mehol choksi Shwabingin kimi iki kubor ki babnia tungin sha skor kindia gini ki jing pun bana kat bakari kadang pen kre ban peniot tika bomdon kam jing si ulang ba ka sorkar pedeng na ka bentai kitu ki baladap khat pras nem sheneng balas sedang nadu ke arpuwei terik ujiliu arajar arpuwei ngikin tuyi pi ki palok nang sengap ban shimi ki tika yada ngikin turu ba pinlong ki ba atkar bat sumari ladi na bau kenyang jingpang COVID-19 ulang ga jingmai ke koi ki khia jongi sungub ha ban shong beit halaki jong ki ying ban mi tang ha badon kam e bom la kier bat ban bot renti e kini ki south li ki kendon ki besuk e ban le kata dengi ki jingda shin tur bat kumun penjingai iwei na iwei pan pikir bat sait bhai ki kiti bat durkman bat shime kitika yada naga bentai ki jingtip ki babnia shapang COVID-19 pila ban pun ha national helpline number not iwe ar lai kendai new pranot sau henriu bat iwe not new san bat mentai ni kmi eki kubor ki babnia kari India kalala ban penio tika ki san pusau lak arpusau hajar hapo ki arpusau kenta baladam palat arp kendai klur sau henriu lak kitika yada ladab ban penio hakari barok kawai Katanat ke koi ke khia kala yaturu bakari kala saki ki sanpo hajar praspa saupu prangut ki babit mayu COVID-19 ki arpusau kenta baladem baro ki berang syakta hadu mentai ki long henriu lak saupu lai hajar sispa kendai pusaungut kabalong duna e haki prapu arsngi palat henriu prahajar praspa khat nyungut ki lakoi no haki arpusau kenta baladem badda kini baro ki balakoi hakari ki long palat arklur prapu kendai lak kendai pusau hajar Kejingyo jingkoi baman lagasni kala tambun sya eki babit temai haki saupu wei sengi lenter. Kejingyo jingkoi hakari kala kiu da kendai penriu poinsan penriu na kashispa. Kajing sedang bensnai ke suruk bak folin na Shillong sedauki kabalaya cekmat kala ha bensange syua hadin kejingmi kejingi keren bet halor kejing pen kelem yeki spa teliki ding se bilat ha kabapen he yakani ke suruk. Hadian bala priang gidur buat video halor kini kam Menteri Rangba Conrad Sangmau la betha ke NHIDCL ban bakaba penteri kini ke surok ban sangi syua kat bampat yo da kawai pat kalan Menteri Rangba ulo ongru baka mariang bat ka roi kapar ka yait lang kuntai kitu kiba kikse kiba dangdon kiba ampat shem lapen kelem kindang yenye bait kuntu Katnat Enforcement Directorate kala dakol bakurup no ke jingdon jing em bapalat kendai hajar lais pa nyu phui klur jong ki public sector bank ke bala du nong na kajing sha le butu ha Vijay Mallya Nirav Modi bat mehol choksi kini kila le klub persha kini ki bank ke bala wanra ke jing du nong ke ba arpu ar hajar sans pa prafusan klur shaki bank hadu menta katanat Enforcement Directorate kala yo ban kurup ki jing don basong dor palat khat pra hajar sispa nyu phu klur bat menta kini baro ke bala kurup kilong prapo point saufusan na ke sispa ke jing du nong jong ki bank Sekendai ngut kibala kelat no COVID-19 ha kejela nin gesni badai kini baro kibala kelat no hadu mentai kilong news pa kendai pinyungut katanat ke koi ke khia kala yaturu baga jela kala saki sai ki saus pa prapu arngut kibabit jingpang COVID-19 nin gesni badai kini baro kibarang syakta ha kejela kilong 1000 lais pa khat arngut Susu kidan pat se saus pa lai pu arngut kibala koi no nin gesni badai kini baro kibala koi no ha kejela kilong 1000 lais pa sau kendai ngut Ka East Khasi Hill District kadon 6000 lais pa lai pulai ngut ki active case kat ba ka West Garo Hills kadon sans pa new pusau kentok ru kiwi ki district ki badon kat tu kat ni ki active case Menteri Rangba ru Narendra Modi ula ong ba jing pen temai rengkat ki jing yo nong kalanang kampen bha ye kurukam im ki brio kham tam ki baduk bat ki ba kham duna ka yo ka kot kala pensuk ha ka kam khai pateng ha preng ki jilla bat ka sorkar preng Menteri Rangba du ula ai ke jingero ke jilla bat ong ru ba kilala ban penmi tam iwei point no nru lak klur ha ka snam arajar arphu wei wara preng ke jing hiar ka yo ka kot ha ka perthei baro ka wei
Menteri Rang Badu Narendra Modi unya sami ki sembo jing perkhat bagi pai kari kum ju ki bashabar kari haka program Man Ki Baat lengwa ka All India Radio haka arpnyu tarik mentau benai. Kani kan daya atat kesin ke bah nyu pra jong kani ke program lengwa ka radio ka bashi sin shibnai. Menteri Rang Badu ulai wer ki pai ba banyano sinyang yala ki jingmut halor ki phang ba udai ban kren haka ni kesin. Ki pai ba kila ban pha ki jing ai jingmut lengwa ka namu app lani ka MyGov Open Forum kila aro ban sufuan ha toll free number iwe pra not iwe new pra not but pen sengwi ki jingkran sha Menteri Rang Badu haga kdin Hindi lani English kini gede ke All India Radio Shillong ke bawan lam shafi ya ki kubor ka ying bishar Meghalaya High Court kala betha halor ka hukum balapan mi dekat Deputy Commissioner ke East Khasi Hill babaro ki dukan bat kali kamai ki ban bu e ki jing tho ban pen pau laki la deb ban IT ka ne em kidei ban ko ngu ekani khanang ban ailat ekipat ba begin snguthu kumno ban le kayim bishar klab tha ban bu ekidak vaccinated la kinong trei nong ye kali baro kila deb IT ka lani ka dak not vaccinated la kim pa chimla IT ka lada lab ekiba pen khenye kani ke jing tha ki bor bade khmi kin sa shim kila ban pha khang ne kamai ekiba kum kita Balada don kino ki bapersang banyalam bakla de ki khubor hamsaya shapang gajing IT ka ki briu ki bor bade kimi ken sale ke badon kam penkot gajing tha na ke ying bishar Ketna Chipai Border Security Force BSF Meghalaya Frontier kala pentip balade ban penyo dawai tika shispa na ke shispa ya baro ki dikhot ke kenhun Chipai persha ke jing pang COVID-19 kani ke kenhun kala long teng kabala syak ta bun hagani ke jingpang klam penbanadu bala penmi iki dawai tika bala la ban aina phang ya baro ki dikhot kani ke tanat Chipai ke BSF menta kala jan ban kot sha uput ban omdon shu ki badang syak ta hagani ke jingpang COVID-19 uhe kani ke tanat IG Hardip Singh wala pen pau ke jing snungu ke tanat ke koi ke khia ke jela ki bala tri shitom ban ai ke la jingeda ha ke jingele persha kani ke jingpang klam COVID-19 Menteri Ketenat Kekuat Kekhia Sorkar Meghalaya ba ALHEC hinin gesngi uloong bagi jingsiu badang sateng nak bentai kinong tre asya kata nadu usnam araja khatwei hadu araja khatpra an supply lutno ha unaitung habakren shekilat bathai kubor hadin ke jingi kendu ikinong tre asya ki badang penlong ki jingi ki menteri uloong ba Ketenat Kekuat Kekhia kala kentu ki bansangi no ki jingi ki ya kaba kila menjur ulai turu ba sorkar kan siwi ki kum gajing ais kuma kabolong arajar man lau benai ulai turu ba mentai ki jingsi batulab ikinong tre asya an pha be cheki bank account jongki kataya ka basisin kala pens irmen sim menta kalawan urlong shisha ha ka ba kani gajing pangklam COVID-19 kala yo rumha ha ki jaka bachnong nong kendong ke jila Meghalaya Katkum ka kaipat na sorkar pala new po na shispa ki active case ki day na ki jaka nung kendong ki dan 8,000 kendai spa anrup kendai ngot na ki 1,000 spa new pulai ki active case hakas ni ba ar ki day na kisnong nung kendong ki talong kubor ka yetu ru ba 6,000 san spa ar pu ar ki long ying hakisnong ba pair ka jala ki la shakta au COVID-19 ki active case hadu mentai ki don ha ki new spa south new tili kisnong dat hadu kasni ba ar Ya ka World Olympic Day na ka International Olympic Day la rakhe ha ka arfulai tarik ujliu hakleng ka perthai kani ka sngi ka kentup kurpang ya baro alengba ka buram bat iktia ka Olympic kini le ka ne keleng kiri ka perthai ki be shimtai ki jingle ka ba pher kum ka jinge mare ki jingpin inam jing ruai bi ki semna halol ka puli piti ha ka te ka si amsham la ban penlong na ka daw ka jing don ka klam COVID-19 ka Meghalaya State Olympic Association ka laisnok ti rengkat kiri ka perthai ban rakhe kini ka sngi Daka buat perking ki kendon baya day bat ke kelam COVID-19 daka balik sam jing bam bat sha baro ki pulet penyai kali hanong bat shlong hinin gesngi bat penkut pat daka basam ki PPE kit oximeter bat N95 face mask sha ke shlong civil hospital Syawang penkut ku buat sesisin pat kimat makongsan Penyuk dawai tika yada COVID-19 kari India igisan pusau lak arpusau hajar haki arpusau kenta baladep palat arpu kendai kelur sau pendriu lak kitika ladep ban penyuk hakari haduk menta mi kejingi kran bat benyau na kibabun ya kejing pom mi kiding se ban shnai ke suruk ba shlong dauki betha menteri rang ba ke NHIDCL ban pensenge ya kejing pen khlem mi kiding klat kendai ngot no COVID-19 na Meghalaya bat bit thamai sa south pa prapu ar nin gesngi Kurup Ketenat Enforcement Directorate iki jing don jing embalakot ceduk ke arpuar hajar san spa prapusan kelur na ke jing le togu Vijay Malia Nirav Modi pat mehul choksi.
katu ki khubor kilakut ki balawan TV na ka All India Radio Shillong ipan kan mau ipik parok nong sa begini so abaga Daily Station na ka por Prabaji namta ka khubor ki tin Hindi ka ban buat pada ka khubor tin parenga ka por Prashting kini gede ka All India Radio Shillong